Habapai sha kejeng kop mare ha ke Megalai Games. Ha kejeng mare besi sepak meter kishenrang u Renaldi dhar na West Janta Hills ulayo ekata kemaksiar bad ula pendap kapor ba Cutway Point Sun second. Kat ba u Gracewin CH marak ke South West Garo Hills uluan baar bad ula pendap kapor ba Cutway Point Rio second. Ha kejeng kop mare besi sepak meter kikentai ke Angelina Jackson East Castle Hills kalau menengkong da ke ba pendap kapor ba Cutway Point Rio second. Kat ba ke Savinity Jendiang na West Castle Hills kalau pendap ha kapor ba Katsau Point Ahar second. Ha kejengnya mare ba Syajar San sepak meter kishenrang u skemlang suba jong keriboy ula pendap ha kapor ba Sau Point Not Sau second. Kat ba ha keliang kikentai ke Glorify kurba jong ke East Castle Hills kalau nengkong bat pendap ha kapor ba Sun Point Not Sau second. Ha kejengnya kop jengi pat kino elak kai jong ke East Castle Hills ke layo ban korbon tam kita kemaksiar ha kena kejengnya kop kebelalong ha ka katan reu terik u kala lengkot arazar arpusam kinong jengi jong ke East Castle Hills kilakor kendai tili kita kemaksiar na kishpau tili kejengnya kun kat ba ke South West Castle Hills ke layo kor ya kawe kita kemaksiar ke East Castle Hills ke layo kor ndreu tili kita kemarupa bat shpau tili kita kemarong kat ba ke South West Castle Hills kalau yo light teli kita kemarupa. Ka jia ko besiat suloi kala sedang ha ka katan reu terik ukala lengkot arhajar arpusau ha ka second battalion Gora Gre ha ka ba sampulai ngot kilawan manishim benta ha kene kejingya kop kani kejingya kop siat suloi ka kentop ya ka short range ba 10 meter ka air rifle jong ki kentai bat kishenrang ke bekun para marway ka 10 meter air pistol jong ki kentai be kishenrang ke bekun para marway kat baha ke long range ke kentop ya ke arpusan meter standard pistol jong kishenrang bekun para marway ke arpusan meter sports pistol jong ki kentai bekun para marway ke 50 meter men's pistol 50 meter rifle prone 50 meter open sight ke badinya barok bat ke 10 meter mixed team. Ha ka jingil akai ya ke football jong ki bahpo kat pras nam kerta district riboy kelarung syaka semi final da ke bapen liam ya ke East Janta Hills da Shigola North ka Rimika Kongkai jong ke riboy kalayo ban pengki jar ha ka kelas step pada duk bendekut ke jingil akai ke East Janta Hills kam semlala ban penpai bat ke riboy kala job ikene ke jingil kun ka riboy menta ke kun persya ya ke Eastern West Castle Hills ha ke semi final.